prostor i mogućnost najboljim mladim orguljašima. Završen je ovogodišnji 13. Epidaurus festival. U 13 dana koliko je trajao, u Cavtatu su nastupili umjetnici iz Hrvatske, Italije i Španjolske. Ovogodišnje druženje s glazbom završilo je zanimljivim koncertom. Završnim gala koncertom u Domu kulture Cavtat uspješno je okončan 13. Epidaurus festival. Corazzola koncertante za kraj. Zapravo jedan hrvatski zagrljaj koji će vidjeti i goste, protagoniste iz Italije i Španjolske, našega Franaka Karidžija, kontrabasistu koji s adresom u Granadi, koji je iz Dubrovnika. Imat ćemo tu i Ferdinanda Redavida i Valentinu Paspale koji su došli iz Italije samo za ovu večer. Svirat ćemo komunu glazbu, kompozicije od Piazzole, Rossinija, jednog engleskog kompozitora koji se zove John Rutter. Na radost publike, Ivana Marija Vidović i ove godine okupila probrane umjetnike iz cijele Europe. U 12 dana izveden je raznolik program, predstave, koncerti, predavanja, izložbe. Jako mi je drago, proteklo je divno, publika fantastična, topla, standing ovacije su postale trend. Nadajmo se još boljoj godini do godine i evo, uistinu sam sretna i zadovoljna sa lijepom edicijom festivala. A tako Cavtat iz godine u godinu ljeto ispraća uz bogatu kulturnu ponudu.